dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidimo, vani sunčano i jako lijepo vrijeme i prikladno za ovaj video. Danas će me cura učiti kako stisnuti gas i kako voziti auto 20 metara i to je to. Teško. Dobar dan. Dobar dan. Ajde, objasnite nam šta radimo prvo kad sjedemo u auto. Ovo je auto, prije neki sneš moraš stisnuti ovaj gum. Tako, kao kontakt daš neki. I onda staviš tu, okreneš, stisneš papučicu, odnosno kočnicu i kuplugu jednom, jer je automatik i upališ auto. Sad ako želiš krenut, moraš ići tamo. Dobro. I staviti u automatik, znači u A. Dobro, razumijem. Ako ćeš ići u rikverc, moraš ići tamo i iza. Aha. Da, da. U rikvercu. Dobro. Ok, kužem. Dalje. To. Dobro. Dostavno. Ok. Kao što vidimo, vrlo je jednostavno. Da li si spremna ti? Isto koliko sam ja spreman. A jesam. Dobro. Ajde, da vidimo. Dobar dan. Kako izgledaš malo u ovom autu. Kako smiješno ovo pići. Ajde. Znači, op. Op. Moraš nogom stisnuti. Tako? Op. Evo pali ga. Ho. Pali svjetla. Mene snimaj, mene snimaj. Ne znaš li pali svjetla? Svjetla se pali, znam kako se pali svjetla, samo treba naći Još. ovaj prekidač. Tako. Tako je. Šta sad sljedeće radimo? Vežemo se. Naravno, vežemo se, mene snimaj. A ne mogu. Mene možeš snimati, znači ja sam najbitniji ovdje. Kako se vidi na cesti? Se dobro vidi? Da. Ne znam ja vezat. Ne znam ni ja, čekaj. Ovo ćeš sve izrezat, ne? Dobro. Ručna je spuštena ili? Očito je da ne. Sad smo spustili ručnu i sad držimo kočnicu. I sad ja trebam prebaciti Prema sebi. prema sebi. I on je sad u gasu. Tako je. Idemo, zabavam se. Sad pustim kočnicu i šta sad radim? Stisneš gas. I sve ja vidim. Ne, gledaj prema cesti. Aha, prema cesti. Tako je. A moram se ja vidjeti dok snimaš. Dobro, evo ga. Ok. I kam sad idemo? Vozi ravno. Pazi jame. Pazim jame, dobro. Jel mi dobro ide? Aha. Jel se moramo opustiti ili je dobro? Opusti se, izgledaš ko dedek neki. Snimaj meni isto. Pa snimam te, pazi tu ti je A, granica. tu je rupa, dobro. I tam ti je velika rupa, ali neću previše uz ovaj. Tu je velika rupa. Prošli si doslovno, pazi tu ti je jako velika rupa. Dobro. A uspori! Dobro, mene snimaj. Znači, ja sam isto bitan ovdje. Jesi jel bitni mi auto? Daj koči, nemoj tak brzo, gledaj kakve su ti rupetine tu. Gle. Sad ćemo preći preko rupa. Ko dijete neki. Kako se ono... Odi prema tu. Dobro, ne vidim. I sad odi... Opusti se. Koči! Opusti se. Sve će biti, vidiš kako je to polako. Aha. Mene snimaj. A snimam te cijelo vrijeme, dosadan si više. Ne, jel se ja vidim cijelo vrijeme. Pazi, gle rupa, doslovno nasred ceste je. I sad si točno prek nje prošao. Pa fulo sam gas. Pobjegla mi papučica. Dobro, šalim se. Ajde, pričaj nešto, pitaj me nešto, jer me strah. Jel ti ide? Ne baš. Jel meni ide? Ne, nikako. Malo me strah, zato što je valjda mrak. Moguće. Kako se pali duga svjetla? Prema tam gurneš tu kvačicu. Tako, to su O, duga. pa to mi reci. Ali ne si ima duga jer ti tam cesta Pa sad. dobro, šta sad, voli me, nema auta tamo. Ma ti znaš. Pazi Zato ruku. možemo malo brže, ali opet ne smijemo prebrzo, jer ima Evo ide rupa. auto, daj smanji svjetlost. Zato što ima rupa. Daj ugasi je skroz. Stani. Stani. Je tu ili? Ne, dobro. Okej je. Ona se uplašila. Da. Jer mislila da je vatrogasac Mirko. Kako sam ja sad to uopće ugasio tak brzo? Ja sam ugasila.
Ajde, dobro, snimaj mene, ja se moram vidjeti. A Ivane, snimam te cijelo... Mene snimam. Neću te snimat dok Ajde, ne glaš na cestu. Zajbavam se, snimam. Šalim samo. Ok. Idemo opušteno. Idem dođu što prije do ceste. Da onda ja mogu vozit. Tako je. Onda ćeš snimat mene. Malo. Nemoj, diću grabu. Ne idem u grabu, nemoj se krenuti. Samo prema kuda je dućan. Nijedna. Ne samo reci prema kuda je dućan. Prema tamo. Tamo. Nećeš ići na cestu. Ja želim samo, evo, 10 metara, 20 metara. Ne može, zato je tu zavoj, ne može. Dobro, nema veze, neće se ništa desiti loše. Ivane, samo ćemo brzo i staćemo, ajde daj. Špiga vas daj. E sad nećeš voziti na cestu. Stani neće, pa pogledaj jel ide. Pa nema veze, moraš stat. Pa usporio sam dosta, evo ga. Nacionalizacija. Nemoj! Mene snimaj, mene snimaj. Neću, zato kad skliske su... Ne, neću, Dobro. stavit ću stop sad. Dobro. A daj snimaj, baš je za... Snimam te cijelo vrijeme. Ne može, rekao si 10 metara, gotovo je. Dobro. Upali sva 4. Ajde, marš van. Stavi u neutral. Stavi u neutral, nemoj me gledat tak. Ivan, mamu ću sad zvat. Pa daj, mogu još samo malo, molim te. Ne! Molim te. Ne! Ne može. Stavi u N. Stavi u N. Šta je vozio je. Jako sam razočarana. Jer ne sluša, dečko. Gledam li da auto kako je dođe. Zvoliš. Nisi baš nešto sretan. Ajde sad ti nama pokaži onda kako to treba kao ići. Ti kao iskusna. Moja auto pa bilo bi šteta da ne znam. I cijel gaz te blice mi smeta. E tako ste. I žuri. Niš ne vidim, apsolutno ništa. Tako je. Nemoj... Zbog sigurnosti na vožnji ugasili smo blic kako ne bi poginuli. Malo je mračno, ali dobro je i to je dobro. Idemo sad do dijela, pošto nam je ona pokazala kako ona zna voziti, a ja sam kao nesposoban. I tu ćemo završiti video, tako da... moja reakcija na vožnju. Pošto mi cura više ne dozvoljava više da vozim auto, pošto sam bezobrazan i zato što ne znam kao i zato kaj divljam, ko idiot, a i ga kad jesam. Sad ću samo finalni, samo krug napraviti, tako da ćemo skratiti i ugasiti video, pošto će tako se ona usrećiti, tako da idemo. Svjetla upali. Svjetla. 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 Svjetla upali. Wow. Kakav kreten. Ručna, Ivane, ručna. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!